ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Shalom Counselling Center, Kalawat Yakilat Kilanti, Bantay Yaka Rehabilitation Building Fund, Dagabapunmi Pisa Lengba ka Jingya Bam Jamit, Dagabapan Longru ka Janmit Jongi Surjing Ruai, Haga Arpu Fratarik Urumpang Arjar Arpusau. Kani katong Jonga Shalom Counselling Center Kalongru Kumshibenta, Ban Rakhi Yaka Jingya Ilanti ka Basau Snem, Ban Ai Yaka Jingshakri Shaki Para Brio. Hagani kasngi lapun mensim ya ki nong syakhot ngobha da ki surjing ruai na ki rendang bas yang jong ki nong ruai shimet bat ki kenhun ruai beper bala sakhi lang da ki nong kit kam jong ka Shalom Counselling Center urang ba shnong ka maudat baki uba biar kharmujai bat ki wei Habang apai shalakari datang jingja kapo kijing ichli donu du priel kada kun sudong gumura lanang jamenta porlanang hajan va utrai angwan what's no burung lajak no naduk narempe jin memandang roy hakari jungi syae uble syae kajing so syae kajing shngar la thong jubor wat yaki Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center